Angin di laut membalur gelombang, kena hairakan binih kuala. Cuman kiban cara tak lestarikan, tempat nyorakan pegah digerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uro yang berbahagianya dari channel YouTube Mulyadi Bayun MB Channel. Takalan anggota Seung Samlako wilayah Timur, anggota Seung Samlako Kota Mandia Banda Aceh, dan anggota Seung Samlako Aceh Besar mencai. Assalamualaikum wahai abang non. Nyon dua langsung urang dua diubah aron hai tengkulon pekeun pegot langsung. Angin di laut jipon meayun. Nyo. Nyota baron kaduruh on kaye. Oh memang nyo dulu. Waalaikumsalam jawab ni ba'alun. Oh mutuang tua. Kamu ba'ayun di ukur deh. Ya. Nyan yang kabutoi lagi anu pegang kana tempu jelah ni ba kaum dumna ni ba uronyo atanyo hai mutua katruh talangka ba tempat wisata. Nyawa tempat wisata haya melempah. Betul. Nyawa di daerah di Aceh Raya. Nyawa ujung bate wahai erakan kunjung rijang wahai cedara. Nyawa kecamatan Masjid Raya. Lagak lagoina cedara. Memang cin hayu wahai bohate takalan pulamnya kaya gle cin ubebe raya. Memang cin katimah cin babine laut nyo urutan bang daun kok nyanyi yang pula. Tetapi yang purlaya puga ni banggata hai ada menyo hudem getanyo cin bela lam budaya bela lam seni wahai ada nyo contoh lagi getanyo jae tatem baca. Angin di laut membalur gelombang, kena hairakan binih kuala. Cuman kiban cara tak lestarikan, tempat nyorakan pegah digerak. Memang kah betul hai tengku muduah. Laut dan luah nyo di ke mata. Takalon kapai yang ruyah-ruyah, kedeh di langkah, kedeh kurung raya. Nyo pantai ujung bate hai tengku muduah. Lepatat indah tanging di mata. Rametat urang ke kunjung lepah. Jetne kalon hai ayah melomba-lomba. Nyan hai cara. Yang penting wahai ecun bang nyo bacun tayah payah ta putrang ba kaum saudara. Monya urang yang jak kena memang hana pre ura agam ngan bino geja wisata. No tulung hai tungku no jaga kedra nyo pante ge tanyo berkebersihan benar. Ben tia bro pan galak ge tanyo nyo sayang tan hai ada menyo gampung tanyo kuto cedara. Takalan di langit tinggi dan awan. Betul. Jangan red hujan wahai saudara. Memang pertama jaga kebersihan, tapi erakan benar etika. Karena getanyo Aceh bere hanaban syariat Islam nyokong agama. Oh tajak kena buma aturan inangan agam benar etika. Ono ke dile haba karangan. Ba seput nyorakan kamu diubah arun demah. Kalau me pegah me macam-macam nyo tempat wisata hai bang ne kunjung sigra. Hello madang, sabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.